Yes, reka nangire nkusuhuza cyane ari nako nk'ikaze nanone nshuti mukunzi wakadasohoka ku makuru n'inkuru zihariye tudahwema kukugeza uko bwije no ko bukeye. Wahisemo neza cyane ko bana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye yibiba bikomeje kuvugirwa hirya no hino. Wahageze nanone hano kuri Kivurandi News. Uyu munsi rero tudatenze mu magambo munyemerere duterere amaso ku makuru y'ibiganiro biherutse guhuza Eric Prince wa muyobozi w'abacancuro, bihuza kandi nabo mu butegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'intumwa zaturutse i Bujumbura zirimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo n'abandi batandukanye. Bari baje rero i Kinshasa kugira ngo baganire ku ngingo nyinshi zitandukanye, gusa ariko nk'uko byumva iyi nama yahurije hamwe abamaze iminsi bafatanya mu kurwanya ihuriro ry'abarwanyi b'umutwe wa AFC M23, ariko nibigire icyo bitanga. M23 igakomeza kwigarurira ibice byinshi, intambara intsinzi bifuzamo nibayibone. Rero kuri inshuro ibiganiro bateguriye i Kinshasa byabahuje n'abayobozi b'abacancuro nabo baje gutanga umusada muri iyi ntambara. Nibiganiro bidasanzwe, ndagira ngo tugaruke byinshi n'ubundi kuri aya makuru umenye imyanzuro yafatiwe muri ibi biganiro ndetse n'ingamba kuri ubu ngubu zafashwe bitewe n'ibi biganiro byahuje impande zombi. Kuri ubu ngubu rero Kinshasa iragaragaza ko yinjiye mu cyiciro gishya cy'intambara yo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Ibi ngibi rero nibyo n'ubundi bishimangira ikigendanye no kuba Kinshasa idateganya ugukurikiza inzira y'amahoro yashyizweho n'abahuza muri ibi bibazo, cyane ko bamwe mu basirikare b'ingenzi kandi benshi bamaze nanone nabo koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa mu bigendanye no gukomeza ibitero ku barwanyi b'umutwe wa AFC M23. Kuri ubu ngubu intambara iri kubera muri Karehe. Reka rero muri iki gitondo n'ubundi cyo kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa munani ibi byose tubyinjiremo ndetse n'andi makuru atandukanye yerekeye n'ubundi impinduka ku bigendanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa n'ibindi bitandukanye. Gusa ariko icy'ingenzi tugiye kubanza guheraho no kukumenyesha byinshi kuri ibi biganiro biherutse kubera i Kinshasa byahurije hamwe abayobozi b'u Burundi, aba Kinshasa ndetse n'abayobozi b'abacancuro bakomeje gutanga nabo umusada wabo muri iyi ntambara. Ubundi nyuma y'ibyo ngibyo tugaruka ku bigendanye n'imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. Kora rero kuri subscribe hano kuri Kivurandi News kugira ngo nugacana ko biri no kubura amakuru ndetse n'inkuru zihariye tudahwema kukugezaho. Nkuko amakuru aturuka ahantu hizewe abivuga, Eric Prince wahoze ayobora sosiyete ya Blackwater ubu ngubu akaba ari umuyobozi wa Vectus Global, yaba yarageze i Kinshasa muri iyi weekend, aho amakuru avuga ko yitabiriye inama y'ingamba yabereye ahazwi nko kuri site de Oua, yari iyobowe rero na President Felix Tshisekedi. Iyo nama rero ngo yaba yaritabiriwe n'abakorana na Eric Prince, bamwe mu basirikare bakuru ba Kongo, abayobozi bo muri Perezidansi ndetse n'abahagarariye u Burundi. Abahagarariye u Burundi muri iyi nama hari harimo General Prime Niyongabo, niwe n'ubundi wari uyoboye intumwa zaturutse i Burundi zije kwitabira iyi nama. Muri make u Burundi bwitabiriye iyi nama mu rwego rw'ingabo, ntabwo bohereje n'ubundi abadiplomate, ahubwo bohereje abayobozi b'ingabo muri iyi nama. Nawe wita ubyiyumvisha n'ubundi icyo iyi nama yari igamije ndetse n'icyo yarebagaho. Amakuru rero avuga ko ibiganiro byibanze ku gusuzuma uko amakipe n'ingabo biri ku mirongo itandukanye y'urugamba bihagaze, ndetse no ku buryo hashobora nanone kongera gutangizwa imirwano hagamijwe kwisubiza ibice bimwe M23 yigaruriye, ndetse n'ibindi bikomeje kuberamo imirwano ikaze cyane biherereye ahanini muri Operateo. Ibi bice n'ubundi byo muri Operateo nibyo kuri ubu ngubu biri guhangwaho amaso kugira ngo byongere gusubira mu bugenzuzi mu buryo bwuzuye bw'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'utundi duce dutandukanye dukikije aho ngaho muri Operateo.
Eric Prince rero ngo yaba yaravuye i Kinshasa ako kanya nyuma n'ubundi iyo nama ntabwo yagiriye uruzinduko rw'igihe kirekire i Kinshasa. We icyari kimuzanye no gukurikirana gahunda y'ibi biganiro, agafatwa imyanzuro, agahita akomeza urugendo rwe. Gusa ariko mbere yuko dukomeza, icyo nakubwira nuko Eric Prince nubwo atakiyobora Blackwater, ariko ikigo cye kizwi nka Vectus Global gishinzwe gutanga abacunga ibirombe n'abandi batandukanye. Mu by'ukuri iki kigo gikoreramo n'abacancuro mu buryo benshi bita ko ari ubw'ibanga. Eric Prince ikigendanye no gukora deal z'abacancuro ntabwo kigeze kivaho. Bamwe n'ubundi bavugaga ko ngo Eric Prince atagitanga abacancuro, ariko icyo wamenya nuko icyo ari ikinyoma kigendera. Rero reka twikomereze. Aya makuru n'ubundi afite uburemere bukomeye cyane. Aya makuru yerekeye ibi biganiro afite uburemere bukomeye cyane cyane iyo ashizwe mu murongo w'ibiri kuba muri iki gihe. Perezida Tshisekedi akomeza kugaragaza ko n'ubundi ashyigikiye inzira z'amahoro, ariko ibikorwa bimwe na bimwe bifatwa na Kinshasa bigatanga isura y'uko n'ubundi hari gutegurwa indi ntambara. Ku ruhande rumwe Tshisekedi yitabira ibiganiro n'inzira z'ubuhuza, ndetse akavuga ko ashaka ko ikibazo gikemurwa binyuze mu mishyikirano. Ku rundi ruhande ariko guhindura imyanzuro, gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, ndetse n'amakuru avuga ko ari mu myiteguro ya gisirikare, bigaragaza ingamba zisa n'izifite isura ebyiri: diplomasi ku meza y'ibiganiro no gushaka imbaraga za gisirikare ku rugamba. Urugero rero rugaragaza neza iki kibazo ni irekurwa ry'abafungwa. Mu rwego rw'inzira y'ibiganiro bya Doha, Kinshasa na AFC M23 bari bemeranyije ko bagomba kurekura abafungwa ku mpande zombi mu gihe cyari cyaragenwe. Kinshasa yagombaga kurekura abantu benshi bari barafunzwe, mu gihe AFC M23 nayo yari gukora igikorwa nk'icyo. Ariko ishyirwa mu bikorwa ry'izo ngingo ryahise rihura n'imbogamizi, mu gihe AFC M23 yo yari yamaze kurekura ku bwinshi abasirikare ba FARDC yari ifashe nk'imfungwa. Uko igihe rero kigenda, ibikorwa by'amasezerano yafatiwe i Doha cyangwa imbere y'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bigarukirwa mu by'ukuri bibangamirwa n'ibindi bisabwa bisa, imbogamizi ndetse n'ibikorwa bya gisirikare. Bituma rero abahuza nabo batangira kwibaza kukuri n'ubunyangamugayo ku bifatwa cyangwa se ku myitwarire ya Tshisekedi. Rero buri ntambwe igana ku mahoro isa nkaho ikurikirwa n'intambwe isubira inyuma. Buri cyemezo kikagira ibindi bisabwa, naho buri bwumvikane bukurikirwa n'ikindi kibazo gishya. Bityo rero ikibazo ntikikiri gusa n'ubundi kukuba hari ingingo imwe cyangwa indi itubahirijwe, ahubwo cyatangiye kuba ikibazo cy'icyizere Perezida Tshisekedi afitiwe n'abashora igihe, imbaraga n'ububasha bwabo mu gushaka igisubizo cya politike. So rero muri iyi mimerere, ikibazo cyazanywe n'amakuru avuga ko Eric Prince yaba yarasuye Kinshasa gifite uburemere bukomeye. Ese ubundi birashoboka gutegura indi nzira ya gisirikare mu gihe ku rundi ruhande bavuga ko bashaka amahoro mu buryo bw'ukuri? Kuko uruzinduko rwa Eric Prince i Kinshasa nta kintu rwari rusobanuye. Eric Prince ntacyo asobanuye ku bigendanye na diplomasi ya Kinshasa ndetse no muri gahunda z'ibiganiro. Iyo akenshi na kenshi hitabajwe Eric Prince, ntabwo abaje gutanga gusa abacancuro bashya ndetse no gutanga ubumenyi mu bigendanye n'imikoreshereze y'intwaro zigezweho, ahubwo ahanini hanifashishwa mu gutanga inama mu byemezo bya gisirikare muri iyi ntambara bahanganyemo na M23. Rero ibi byose nibyo n'ubundi bigaragaza imigambi ya Tshisekedi Chilombo ikomeje gufata indi ntera. Reka rero twikomereze ku bigendanye n'ubundi n'imyanzuro y'iyi nama. Amakuru akomeje gutangwa ku bijyanye n'inama yabereye i Kinshasa yahuje Perezida Felix Tshisekedi, Eric Prince ndetse n'abahagarariye Uburundi, avuga ko kimwe mu byibanzweho cyane ari ukongera ubushobozi bw'ingabo n'abacancuro bakorera ku ruhande rwa Kinshasa mu ntambara ikomeje guhuza FARDC n'umutwe wa M23.
Aya makuru avuga ko mu byaganiriweho harimo gahunda yo kongera umubare w'abacancuro ba Eric Prince bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bacancuro n'ubundi bashobora koherezwa muri Kongo bazajya gufatanya n'abasanzwe bari n'ubundi muri ibi bice bikomeje kuberamo imirwano mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'ingabo za Kinshasa ku rugamba. Ikindi rero kibanzweho nk'uko ayo makuru abivuga ni ukongera gukoresha ikoranabuhanga n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Intego ngo yaba ari ugufasha ingabo za Kinshasa kumenya neza uko urugamba ruhagaze, kunoza imikorere yazo no kongera ubushobozi bwo guhangana na M23. Kuri ubu rero intego nyamukuru ivugwa ni ukwisubiza ibice byinshi byafashwe na M23 cyane cyane mu bice by'ingenzi byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni gahunda rero yabigamije guhindura isura y'urugamba no kongera igitutu cya gisirikare kuri M23. Ariko nanone inama niyaba yaribanze gusa n'ubundi ku bacancuro n'ibikoresho bya gisirikare. Amakuru avuga ko hanaganiriweho gushaka ubufasha bw'ibindi bihugu cyane cyane ibihugu byo mu muryango wa SADC. Ibi rero nanone bishobora gusobanura impamvu Perezida Tshisekedi akomeje gukora ingendo mu bihugu bigize uyu muryango asaba kongera ubufasha bwa gisirikare Kongo yigeze kubona. N'ubundi Tshisekedi ashaka kongera kubona ubufasha bwa gisirikare yigeze kubona mu mwaka wa 2024. Ubwo ubufasha n'ubundi bwari bwaranzwe n'ingabo z'ibihugu bya SADC zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha FARDC guhangana n'imitwe itwaje intwaro. Ariko ibintu byaje guhinduka cyane. M23 yakomeje kwagura ibice igenzura iza no gufata Goma, igice n'ubundi cyabarizwagamo abo basirikare baje mu butumwa bwo gufasha ingabo za FARDC. Ibyo ngibyo rero byatumye ingabo za SADC zisubira inyuma ndetse ubutumwa bwazo burangira mu buryo butari bwitezwe. Ubu rero nk'uko aya makuru abivuga, Kinshasa yaba yizeye ko izongera kubona ubufasha bwa SADC, ariko noneho hakaba hashobora n'ubundi kubaho impinduka mu buryo izo ngabo zakwitwara ku rugamba kurusha n'ubundi uko zitwaye mbere. Hari abemeza ko niba ibihugu bya SADC byongeye kohereza ingabo muri Kongo kandi bikaba bifite ubushake bwo kurwana ku mugaragaro, bishobora n'ubundi guhindura cyane imiterere y'intambara. Bitandukanye n'ibyabaye mbere aho ingabo za SADC zari zifite uruhare runaka ariko ntizishobore gukoresha ku rugero rumwe ubushobozi bwazo mu mirwano. Ubu Kinshasa rero yaba ishaka ko ziza zifite uruhare rugaragara ku rugamba. Icyizere cya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo nuko hamwe n'ingabo za FARDC abarwanyi bayo bafatanyije abacancuro ndetse n'inkunga y'ibihugu bya SADC mu by'ukuri bashobora kongera imbaraga ku rugamba no kugerageza kwisubiza ibice M23 kuri ubu igenzura. Ariko ikibazo gikomeye n'ubundi gisigaye ni kimwe: ese kongera umubare w'ingabo, abacancuro n'ibikoresho bya gisirikare mu by'ukuri ubundi bizahindura koko umusaruro w'urugamba cyangwa bizongera gusa ubukana bw'intambara mu gihe inzira za diplomasi zigikomeje? Mu by'ukuri igihari kuri ubu ngubu ntabwo Kinshasa yo yitaye ku bigendanye no kuba bashobora kongera ubukana bw'intambara ariko ntihagire umusaruro uboneka. Muri make ntabwo bo bari kureba negative, ahubwo bari kureba positive y'ibishobora kuva n'ubundi mu kongera imbaraga mu bigendanye no kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Rero Tshisekedi Tshilombo mu by'ukuri nyuma y'uko agiranye ibiganiro n'abo ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Eric Prince, icyo yakurikijeho ni ingendo za hato na hato yagiriye mu bihugu by'ibituranyi birimo Congo Brazzaville. Muri Congo Brazzaville rero Tshisekedi Tshilombo yahagiriye uruzinduko rukomeye cyane na rugo rwari rugamije n'ubundi gushaka ubufasha bwamugeza n'ubundi ukubona amaboko mashya mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. N'ubundi abakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku bibazo z'umutekano bikomeje guterwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Banaganiriye n'ubundi ku buryo bwo gushaka umuti w'iki kibazo hifashishijwe inzira za diplomasi n'ibiganiro by'amahoro.
Ibi biganiro n'ubundi nk'uko nabikubwiye byabaye tariki ya 10 Kanama 2026 hagati ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa ndetse na mugenzi we wa Repubulika ya Kongo Brazzaville ari we Denis Sassou Nguesso. Baganiriye ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko ingingo ya mbere baganiriyeho ni yerekeye umutekano n'inzira y'amahoro. Nanone ibihugu byombi byagaragaje ko bishaka n'ubundi gukomeza kunoza umubano n'ubufatanye. Ibi bijyana no gukoresha inzira za diplomasi zirimo no gukorana na ambasaderi mushya wa Kongo muri Repubulika ya Kongo Roger Bokwara mu rwego rwo kurushaho n'ubundi guhuza ibihugu byombi. Ibiganiro rero none byabaye mu gihe muri Kongo hategerejwe intambwe nshya zijyanye n'itangizwa rya gahunda yiswe Dialogue National, ariko ibi bikorwa Tshisekedi akomeje kujyamo nibyo bigaragaza ko iyi gahunda mu by'ukuri yari yaremejwe itazigera igera ku ntego zayo. Tshisekedi rero abona Perezida Denis Sassou Nguesso nk'umuyobozi w'inararibonye mu karere ushobora n'ubundi kumushyigikira mu bikorwa bya diplomasi, cyane cyane mu gihe Kinshasa iri ku gitutu mpuzamahanga cyo gushaka inzira y'ibiganiro n'abarwanyi ba M23, kandi ibyo ngibyo Tshisekedi ntabwo abyifuza. Nubwo rero nta tangazo ryemeza ko Tshisekedi yaba yarasabye Kongo Brazzaville kohereza ingabo ku rugamba ngo zifashe FARDC mu kurwanya M23, ariko nanone hari amakuru avuga ko Kinshasa n'ubundi ishaka ko Brazzaville ikomeza kuyishyigikira muri iki kibazo. Ikindi Kinshasa n'ubundi ishaka ngo nuko Repubulika ya Kongo itaba ahantu imitwe irwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi, cyane cyane ihuriro rya AFC M23. Muri make Tshisekedi yifuza ko Brazzaville yajya ku ruhande rwe kugira ngo abashe n'ubundi guhangana ngo n'ibibazo byugarije igihugu cye. Rero n'ubundi nyuma ya Brazzaville amakuru avuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuri ubu ngubu ategerejwe ni Dar es Salaam muri Tanzania. Uru ruzinduko n'ubundi rwa Perezida Tshisekedi Tshilombo i Dar es Salaam muri Tanzania n'uruzinduko n'ubundi rusobanuye byinshi cyane, kuko n'ubundi Tshisekedi arerekeza i Dar es Salaam muri Tanzania gusaba Samia Suluhu Hassan kumushyigikira muri iyi ntambara ahanganye muri M23. Utagira ngo Tshisekedi ari kujya muri ibi bihugu hari ikindi kimujyanye, ahubwo ari kujyanwa n'ingingo imwe yo kuba yakusanya ubufasha n'ubundi bw'ibihugu bimuri hafi kandi bavuga rumwe mu bigendanye no kuba yabona amaboko mashya ndetse n'imbaraga nshya, kuko ngakeneye amahoro mu gihugu cye. Nta ntambara n'ubundi yifuza ko zakomeza kubaho, kandi ko ikiguzi n'ubundi cyo kuba yatsinda M23 ngo kiri mu bihugu by'inshuti ze. Rero uko nguko niko byifashe kugeza magingo ya umubare w'abacanshu n'ubundi ugiye kongerwa, intwaro bari bafite bakoreshaga zigiye kongerwa, ndetse n'uburyo ki intambara yarwanywaga nabwo bugiye guhinduka mu bigendanye n'ubundi no kongera imbaraga ndetse no guhindura strategy bakoreshaga muri iyi ntambara bamaze mu by'ukuri igihe bahanganyemo n'aba barwanyi b'umutwe wa AFC M23. Rero nk'uko ubyumva kugeza magingo aya niyo makuru n'ubundi yerekeye ibikomeje kubaho muri make. Iyo niyo myanzuro yavuye mu biganiro bya Eric Prince Tshisekedi n'u Burundi. Mu yandi makuru rero twasorezaho ni ku kigendanye n'uburyo ki Wazalendo ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa kuri ubu ngubu bari kwishimira intsinzi igendanye ngo no kuba imirenge myinshi cyane rwose ngo yagenzurwaga na M23 bayigaruriye. Inyeshyamba n'ubundi za Wazalendo zirigamba rwose kwigarurira agace ka Shabombo na Kazinga nyuma y'imirwano ikaze yabereye i Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikaze bivugwa ko yahuje inyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba AFC M23 ku wa kabiri itariki ya 11 Kanama 2026 mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace agera kuri actualite.cd nk'uko ayo makuru bivuga, inyeshyamba za Wazalendo zigaruriye uduce twa Shabombo na Kazinga nyuma y'amasaha menshi y'imirwano.
Shabombo iherereye muri Gurupoma ya Ziraro muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe. Nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibivuga, agace ka Rubishi ubungubu ngo kagenzurwa n'impande zombi, abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'abawazarendo. Muri make ngo buri ruhande rufite aho rugenzura. Kuri ngubu rero icyo wamenya nuko izi mbaraga zikomeje gushyirwa mu kurwanya abarwanyi b'umutwe wa AFC M23. Ibingibi bibangamira buri masezerano yose yasinywe agamije kuzana amahoro n'ituze, ndetse ibingibi bikica amasezerano Kinshasa yasinye ya Washington agendanye no kuba n'ubundi u Rwanda rwari rufite ibyo rusabwa kugira ngo rwubahirize ibikubiye muri aya masezerano, amahoro atahe. Rero Kinshasa bisa nkaho n'ubundi iri kwirengagiza ayo masezerano ya Washington yagiranye n'u Rwanda, kuko ugukomeza n'ubundi ukwagura imbaraga zayo ni nako imbaraga za FDLR nazo ziyongera, ugushaka intwaro nshya ni nako FDLR nayo ibona intwaro nshya. Muri make buri kimwe cyose kuri ngubu Kisekedi ari gukora kigira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko n'ubundi ibi bikorwa byose bishyigikira inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Muri make ibi byose Kisekedi ari gukora mu gihe ataratangira gushyira mu bikorwa gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR, nibyo bigaragaza ko ubushake bwe mu bigendanye no gushaka amahoro ndetse no kuba iki gihugu cyahagarika iyi ntambara ari ikintu mu by'ukuri atifuza gukemura binyuze muri gahunda z'ibiganiro zashyizweho n'abahuza batandukanye. Reka rero dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye, uko niko kuri wamenya ku bigendanye n'ibiri kuba kuri ubu ngubu. Ndagushimiye cyane.